Zaglavili ste na zadacima iz trokuta. Ne brini, imam brza i jednostavna rješenja za tebe. Pogledaj moj video i nauči kako lako riješiti i najteže zadatke. Ako imaš još pitanja, obavezno piši u inbox ili u komentarima. Rješavamo zadatak 170. pod A. Tražimo alfu i betu iz knjige Profil Klet za 6. razred. Lakše nam je izračunati koliko je alfa. Vidimo da je ovo pravokutan trokut, pa onda nam je alfa jednako 90 minus 40. Alfa jednako 90 minus 40, pa je alfa jednako